Soalnya pasti betul-betul na nabului terpesata minta mo sa doon na mataraga at isolibada ng soalnya gihasa ni Horda. Dia pertama amang koki pasu-pasu na. Mula de pasti pengaruh mereka. Mari kita na nabungo bison aka ama inang taringot si panganon tungiro pa nabuhi karpal tubahami terlumo bisan bonasud yang nahulit yang natus nami saya tua ma na manggogit kapasupasun tuarera ng ro asa rohonong ma songon hatani na tutua asa si titik masih gopah burung nai rumah si panganon na susadei saya tua ma nama masuk siruk putih mahami betul hatanin na dua-dua do naman do butuh ada na suan mah butong dohan mangan mah dohan may marlupan na di basaha mo na tuhami nung nga di hasil ketua asimat tong rohan itu tadi wata na di basaha mo na sikat ni hay nani liam mo na saya di liat tua matong di hamuna gawin na niula di dabay matong akasi zaman di tangan tuare naneng roh atau asa songan hatan na dua-dua asa titim mana ditoba bolak baro na horas mau na pasato si panganon duhi mas na mahami na mangaton hebat tutu songan ni mamang daulat ni si panganon malate di Tuhan nung ahul dulu ita tutu dia mantiar dia lama pulang di pengantarannya anak para basan diburu asa songonatan na dua-dua mamang bona suhut di namar pungo hita di budario asa takas na ujung purba takas ujung kola takas mahay panukon kung takas apa mo bona ni asuhuton marbobo mola tema tutu disuku-sukun ni hadul nami ya i bajon nami tuamu rajin hadul nami rajani dongat tuhu langsung ni dulu nami ima Raja ni Horja ima diarera ng salpo dang dialak tuan satu ngata sada ama pertiganon akar aduli masaka dohami tuari masuk ma neng ader honon nami tutong-atongan ni mga jana laos maralama ma natuto nami jam sia ma tepat jala tung na manukupe rajai ima hatana ima onokna ima alusna siluk putih mami jala laos boton nama si jepu ibulu laos ada memang jabar tung nama nuk perajai imah tanah jala uloni haruli ulon sari batu ado melate jadi dihitan nung atakas be merbogo abonane asuhuton marsiatu sampai dak kamang kana dua-dua malah tema di hamuna pun asuhut malah tema nang di hamuna asima tong rohani Tuhan ditangyo nawat tadi wata apa pangidwata di sakap di mana di pangidopuna pangidotamia laos badok di pengkatayon pangihuk mapar sabaro ima di Horja Hundul habib amang pun asuhut si panulu pinauli do di pangidopuna jala di sakapiro hamuna batu tomuna mana dua-duai di bati rumah langit napar langit ani aka keluarga neneng roh tutongannya lama muna mata bonton bakini amata nasari madwei saya di ramot itu hamato bajumpa di bagasan las ni roh siap kami itu haduli muna panaba si panulu pinauli do marsi bagua paham itu akin atas suribada asatum ria madohoti uloni marsugo imani nama jalo kata tami ama hata pas-paso amu sarajan dungat tubuh nang horzani marbun doho burun horjan maru nang raja ni ula bius yun mopo asiro ani tuan di basa untuk matong di hamuna nasada sudur atar lumo bima di pinopar ni na dua-duai di budian na asa di patulus tuha matong
akasaka do tujuan na sudah putar roka asada putar roka di hari nengro naso marhasohotan asa tumbi batu Tuhan anak kang boruta nanay manobong boruta asimaro asa makira maisyan na daw bajong masan na jono di ulan tawaso di basatu amay di bonani hasuton asa hukukihan masuan hatan na tuwa asa bintang panarumiris aku nabul na sumoro marhide ria raja hita di budaraw di situ anak dris buru torok dongat tamatong satu nasar matua matutu asa rumai jumpa aduk nai na kinorga si di pudian ni awat tanah sari matuai situ bune anak dohuk buru na batas na malam roha matutu asa sah masulu saat tinogu matu botian nonga saat kita di bodari maria raja leleng mahita pangulu jala sah matu panggabian matutu so ne mahata sekami upasa taima haduli pandibosi hadul nami padebosi razai padebosi Jika bimasalah horas jadi dihita peparani pandebosi hata dia nuasa tu hita asa du surata terlebih dihita karena lama lagi peserta itu hang bilang pada surata gabi batu cucala horas setari kurang ma di luluan nani hormatan dia jani horjani marbun lumobi dihita karena lama lagi wajar nahor lumobi ma dihamuna ang didulingani bona suuton nung katakas hubikihami ima apalatikion so kami sa popari padebosi tuhamuna bona suuton daulat di parjuluma nang daulat di perpudi sak kami harulimuna sukupe suku di parjuluma nang sukun ni na parpudi kami harulimuna jada ulat sa apalatikion ima di parpungatta lunga takas subirihani kami harulimuna ima di hari nasakti nung di tuata sada ama siya julumuna sa juluta pardikion parhitema ima di tikion na maria raja kita na parbuah-buah buto orjani marbun takas subirihani iamuang didulani ima di pangiduan muna ima di hari marsugut di nung sadaro hamuna patoton muna namao maralaman na tutuin di hari marsugut tu orja tu julun na tutua nang di julun ka hula-hula maritay nung atakas subikihani kami siyan haduli muna yakka pangiruan muna ang dia matutu di sakka do akka kelas tujuan muna di pasak tuat tamai ima nalapatuaton ima matara sormatuar di marsugut saya di batu tuat tama ari saya di batu tuat tama kador rabat songok kami sian haruli muna padebosi situ rupinauli mahani yakka pangiruan muna saya di batu tuat tama palangitan di hari marsugut kami pe sian haruli muna asbabuah mahani di jam sia buah-buah muna ang kiak ma di batu tuata sudah sakak muna sakata songon panggohina si Ronaldi kapadulbian nami di pudian ni amat tanah sarumba tuai ang giak matutu di sautol tua muna asap ditang manan narumiris aku nyopun na somrop di duluk ni purba tua pinita ni ngagera kita di Borginon masa tubuh mana dia muris botorop takas madongan muna sarumba tua matutu asa ador haduk kamen na tanggot toma di lebu ang giak mat di pudian ni amat tanah sarumba tuon sasan tek-tek sarumba tuamu patugu tugu paupu matutu asa sulmen na saat tinugu tu botiam aglia madi na maria raja ita aglia masa mamu lering magolu saat tu panggabiat tu parorasa matutu mahata pandol kio sakali adoli muna pandimosi ada dia matu anggirulnya bing raja dia napol raja niapun adi kita pada putar raja pun asadus talita sadar wata lau mangaduk hajudak malate madi tuwata malate ma nang di kita calukna amang suhu nami perjulu jo au wala hata pon hatani rajanya pun lah taron damang suda walau tu amat tanah sari betuon
si majo kudo anggo amat tahun alai hatani rajanya pun menawa tahun namang su namida Gabe mang gabe. maula tema di tuhata maula tema nang dihita caluna maula tema dihamuna hadulin nami padegosi na mga dihon hata horas mahami ang gidolimu nania dihon amang su nami takas di Borginon martahi marsaka pamuna ima dinanain paadarhon amat tanah sari matuai hamu dari marsud tepak di jamsia imalah mengadopot tulungan naraja yang marsaka mahamuna laho patuaton amat tai marhidehon ima di ulau sari matua nang di percabaran namangi di pakatayon sian hami hahadulimuna rajanya pun hutulu bihami ma ditahi nang disaka muna anggia ma diari marsud di pati urtuhatta langit perlangitan nai jala di pada tuhatta ma aka ador nabat sian kita saluhna terlumu bima dihamuna sabona juton sian hami hadulimuna marbuah nauli mahami tuhami namar hamaranggi nang songoni inat tasori pada anggia tugrintah hami diari marsud ima dina mengadopi gokon nang gora-gora muna atau amang suhu nami anggia matang yang nami di poparan ni amat tanah sari matuai di nasawah amat hamulia dope manupak manangi mamat tanah matua rebata jumpa maritikina dapok maakasilas niroha di nasida atau songon patujulu tang yang nami hubit tahami ma tua amat tanah matua di bata anggia matangi di tang yang nami dihita nang terlupawi ma di hamuna sabon nasuton asa bintang banyak rumiris toho akunya puna seborong takas tidur ibur batua hubit tahami tua amat tanah matua di bata di hamuna sabona hasuton terlubo bima di pemparan ni amat tanah sari matuai tubuh di hamu akanak diris baru torok dong amuna sa tulas arum batua matutu huma dua halima asa rumah iyu takas aduk nagi norga pita nami ditabarin yang wadongi di hamuna tubuh di hamuna aka anak lagi isu dohot borunguna pantas malam roha matutu sah mau disah nadika sah so takas tinagu tu batian dusipul itarok kamu na amat tanah sarum batuai tuing anak pasatok kinani dihamu nasa hasuton nang dihita saluhna leleng kita mangulu sauru jalagabian samani mahata panulubian san hami hadulimuna rajani akul partikeru pasat hanga tu rajai hadoli gunung malela maulade Dusurwanta Buparan Malela Horasma dihamuang ginami na mga dihok kata alas horas mahami dia dulimuna naman jalua dia kata mauliati di tuhata mauliati nang dihita saluhuna satabi godang luluan nabi narsangapan luluan ria raja di horja marbun dihamuna saluhuna bona sudon dohono nami matutu suk daudak ni parjolo do nang daudak ni parpudi nang suku ni parjolo do suku ni nau parpudi nunga takas hutangi jala hubegi hami amang suhut di buah-buah muna dimana takas itu nama tua dolok sari matua masara masih atong-atongan ni hamuna abuna suhut jala disakabi hamu rencana hamu diari marsugu ma pada romuna pasai honada na tua kadongan na tua-tua atong hami be sian raja Banjar Nahor Gunung Malila si banul bisi nauli mahami disangka dok rencana muna saya totong mari liot Tuhan di pasaut akan asinak kabamunai asaboy mardala ni ulau ni di nama muka satu nama ni puli totong di jong-jong Tuhan di bagasan las neroha jala takas itu tanyang nami tu amat dari bata tung adong bebe akan keluarkan asa nadi pardalan totong mai diramoti Tuhan asaboy sah nasida tu tongan laman gabi di bagasan las neroha nalaho mamereng bakeni na dua-dua tay songon edokon na dua putas jolo-jolo tubuh asa bintang narumeris obuna sumorok di dulu di purbatua di buliannya amata nasari matuai tubuhan anak dari hamu wuru torok jala takas dong amuna saur matua matutu taki walang garinggang jala garigi tubuhan anak partai hiulu walang mahamuna borumuna parmas jala pareme sahat selu sahat tilu butu botean nunga sahat kita maria raja di Borginon asirohani Tuhan hubita hami di pasu-pasu Tuhan liling mahita mangulu jala takas masahat tu panggabian
tetapi orang di lolon na pinasangapan di amuna hasuhuton amin nunga maratapak di son hadu di lupa batu jalan nunga takasutangi hami di pangidoan muna ami panolobi do hami sakak muna do pangidoan muna imaning adar honotan banatuton dari marsugut mangido tangiang seluruh di bios yono mopu atong patujurun di tengah ngami saya pada Tuhan tama ador na dapat atong lohonom mata ni tua asa bitang na rumis obun na sumorop tuan iris boru torop takas dong amusor matua Hem matudu. asa balitang babagabi tumbudan sudaruan ari mu bagabi asa takas samu masih pauloloan Hem matudu. asa sa so lutulo gutubotean nunga si komputer raja di boronginon leleng mahita mengurusan sa magabian Hem matudu. Ang gidul ni Panggal. Raja Ilu Panggal. Oras majalagari perjulu mata dok mau lihat itu mata perdingan basahi di siala asi dogolong ni rohana di Ria Raja di Borneo sa kami ang iduli muna Raja ni Lupanggaol si tulubin na uli rohani jala hami pi sugut di hami na mahamaranggi marsi babua mahami tuah kapaniaran nami asarap kami martangiang madongani hamu di pasar Matuaw ni mata na sari Matuaw rumah ijuk main na aduk na rumah gorka di pudian ni amang nasari Matuawon tubung ma di hamu anak nabisuk do boru na patas malomaroha Hem matudu. asa-asa di solo ma tinugo tubot kaya di pudian ni amang nasari Matuaon leleng mahita mangulu jala satu nagabian Hem matudu. atau narabaan pinasaan matu Borni Horja Boroni Horja Marbun Nainggolan. Sona Surayu Raja Nami. Ala sumangrari buru Marbun nenggolan kasatama tulan nami purba Boroni Horja Marbun do Raja Nami. buru ni Horja Marbun kasatama tulan nami purba mau lihat mah dia munamang buru setabi gorang mah di luluhan namar habut niroha di hamuna amang buru songon sian hami hula-hula tulang nunga tekas nakin hubingi hami di naung marsi paudukan jala marsi pauloak kamuna taringot di ulaon nanaing si patu paumuna tu ari marsugut hami pe sian tulang manolo pido hami di nauli dohon di nadinggan disakap ni rohamuna di saluhutna sakap ni rohamu tangiang nami matutu hatta asa anggiat tu ari marsugut gabe ari pangalapat pasu-pasui di hamuna saluhutna sisada hasuhuton tarlumobi ma di pilok perni amang buru nami alani hidohonon nami masok katanina dua-dua asa pihak tikon hujur ma ditopini tapian tungtu dia hamuna mangalak kadohot manula akasi ulau muna saitu si mahamu dapotan persaulian dibokotin mahami kerajaan emang buru wala tema dirajai perjulu kita mengapu adorang so ditutup hula-hula purba do tamiang di tanah sazuton sa perjulu kita mengapu jong-jong kita Rajani Borni Horja nang soni di hamu saluk na tulang nami di baga sabor nginon di nama raja kita nung matakas di tangi hami hasuhuton jalan nung alas roha nami diakka padulub yung muna diakka ulon nami ima dari masugut sanggiak matutu songon na wigo munaya katulang nang songon ni Rajani Horja say macakum may di itongani mga jana jala tuat may diabara nami jadi saluk na di hamu panulopion madok mulai ati kami tuhamu saluk na Rajani Horja Rajani hula-hula nami nang saluk na nabumuli sa tikon
hata pasu-pasu na ipasa muna tuhami saya pun nami mamaktongan di jabu si munang-munang na di mata kapasahan pagdulong jangan dengan dibasanya di daun di itu tiki mahain pasok lumubi mah bahasa tikion dengan main mangulahon sarima tua hinta mulai hati dodong nami di Horja amat teraja inap tasuri pada di haroromuna mengeraja nong di pasar tamu tentu pasu-pasu hata nauli hata nadinggan hula-hula nami terdumul nami guru muna hata pasu-pasu dari pasar muna yang mengeraja Horja at mataraja terluwi di hula-hula nami tulang nami di bagasa tikion tak terpalos sa amin ang uli basa pasu-pasu na pasak mo na sayang dia matutu amat taribata mapalos soni kugaduk kamu nang lalamulat pendok kamu tutu siang dengan anon mantapotol bagas tabi sa di pasu-pasu kumati nung itu hamamong mantapotol ka keluarga ta soni nang hami na tinggal di tempaton topong may dongay Tuhan di pasu-pasu Tuhan dan bejang dahuran nami soon hatan di situ baru nami si munang-munang lok 10 bitu mah jumbalin 10 lalu hata pasu-pasu dari pasahap mulai yang mengeraja papuhami may martongani jabu putih masih putih mami naho parsanga bihami diraja di dongat tunggu nami betul nahor naho parsanga bihami raja di Horja di Marbun naho parsanga bihami di buru di Horja di Marbun atas nama Bonah Subuton kami maduk melati gudang do Tuhan muna selu na amat taraja nang nasot inata soribada alay birik kami do di haradun ni rohamuna rohamu madang nilakkar aja nami do inang soribada satongan ibagas muna tubugun alaman nami on ibagas kahipason sudinay dang ala dinadinggan dari banay maraduk kamu alay ala ni holong di kamu tuhami Bonah Subuton takas dumo sinakaring di Panginoon nami dang taradong tardokok kami hata nadinggan hata nauli holak kata malati nungui tarpasat kami Bonah Subuton maradok kamu salu na natuto nami marsobah kami jari-jari 10 pasapusere si bajung nami muludungan dong nahurang lubi di pajakon nami maradok kamu di bakaton nami maradok kamu minta maaf kami atas nama keluarga besar nina dua-dua nami nang jumul marujungi asal jiat hata Panginoon hata tang yang muna asyang gi ape si majujung nami dua jabana nami ebing jabingan nami kami marpang itu tamat tadi bata ang giat hatta na majuilak kamu buhi hamu tolos samu tugal ilan mo nabi ibagasan nas ni roha pajupang doa ka keluarga kami bitatung mangido do tamat tuhamu amat taraja na tasuri bada totong mahamu kamu di tangang mu ang giat dutik kitikin yang roh manang tarin hamar sugut dinanang mengulahun-ulahun pastari matuan na tuto namin asa totok kami di sada di roha tiur ni pikiran asa totok kami di lagas dami so doon namin song kata ni pangapon ay marjulat-julat men na marjulat-julat sa kolak-kolang ni badu julat-julat na inatu tabu-tabu sudi hata nauli hata panulog biyon na pinasa mo to kami Bonah Subuton takas metong buron nami martong ani jabu malate ma imas hong hata pangaposak kay Bonah Subuton ipasat tayo matuturang nami purba ali di bata amanami na di banwang ijak mau lihat ma di pasahat nasarohan nami tuho ali jago ba hinorhon didinggan di basam nabui patari parhok kami siang ganup inganan nami di bui hami marpungu di pugu ni alamana ima ali Tuhan di sialanang marujung ngulu sada ama siang tonga-tonga ni keluarga nami ima amang guru nami laus di bagasan tikion ali Tuhan namaria raja mahami manaringoti naprikot di ulaun para datan nami hobar tusi ali Tuhan mangihut doa le Tuhan aka adat nanang si ulaun nami asa totong ale Tuhan boi tarulisona kami lahu mangulahon adati
ima ulaon parsarimaduaon ni amang buru nami saluhutna naho bartulomoni rohanami jalan atau tong bui pasangat guarmu nabadi atau ngale Tuhan nang di bagasan porngino upasahat kami matu hotot tong hasutan nami suasoni manang kami saluhutna nuaing na pengudi inganano molotung petokin nari kami merdomu sirang siat poguni alamano patarung kami tuganuk parlapi-lapian nabi bi pajupang di bagasan dame dohot tolong nasiak koi tu akad keluarga nabi bi atau puji kami mahwale Tuhan holan mangasahun gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin horas mahita saluhna nama tu duduk masa ada tu satu ngotong atta las dari masubuk mak nang ulah honota ulah parsari maduri na pantas na tu na tai tutongan ni bangajan ala ni ma haduli mulu dihami ulah agi dulu muna upu bangkung hamu ma haduli nami upulipung na mangulahon so ni datong balik na mulu dihamulahon ay matong mangulahon titik koma hahaduli neng pasaton nami ma visualasat tu hamuna asa maralasa di nauli marasa na dinggam may itu berhita ulah pasar itu ni na tututa yari masubut ang giyak maminta mamasa mata di bata sibulas ni roha ma dihitai talumubi di hamu naneng mangulaw-ulaw tay tutik-tik kineng roh pasak mo po lema dah hanap. Dah, kalau kau jumpa saat, kau dah tu suara sari pas aja betul. Pas baru kamu nama mengenal saya, begitu lagi tasum mahal. Kira mendekat dari masjid. Lemah. Ya, perkali kita tung. Halako do pasato, lemong siya do. No. Kedang sod dole yan. Halako pasato le ko. Ay kita tanap ko. Halako mo pasato sa ki pasato pusat. Apa ba? Ano to? Piso alasa. Dohor pinggan panukunan. Molo kami haduli muda pola sukun nami jalan nunggu bekas buat kami jadi mulai tema di tuan tadi dosa tikyon di bahasa tamu matutu tu soal asap kami maralasan mak ima ulota di pasar maduan di dota bani masuk kami betul marpani doa tu hatta anggiat mak di ulota masuk di pargogo hita las niroha tujulon narod di tonga-tonga ni ulota jadi nunggu di calo kami
Banggiak mak ulau ta marsubut di batu tuhat ta melak perlangitanna asa mardala dina memulai ulau ta di nama sobot satu nama ngujungi ulau tai asa palitang main nabagabe manudalo sita doan arita magabe nama hanggi nungatak kasita marsi pauloloan asa ait marjulak sian tonga-tonga ni batu tabu-tabu hata nauli nadi pasak muna tuhame bahasa itu tama na pasal toni salukna asa sahat suru itu untuk balena numasa ulot ton lahu ulot tamasubut liling mahita mangulu sorja lagabian jadi song lima dihamu haduli nami panakpul di bahasa Kisron bahasa Taima tuhamuna pisau alasan doho pinggan panukunan maralasan itu dulat tadi masugut lima ulah pasari maduan neto tata asang dia di pas-pas Tuhan kita mengulau-ulau ni tuari masugut asa di padau mak kator nabas ya tonga-tonga ta asa malas ngerohita tujulan neu mengulau-ulau ni soni mahata dabut kami tuhamudul nami panapun mau lihat masahat tuhami pisau lasan do terbatiar ima kari waktu ulau ta bersugut dan sonari itu karena perbedaan saya perjulu alai pun itu sonope enggak ada surata sih kasih tu siroma di dulu do perbubuan di taruh do pertangkalan saya dapat mana dulu muna saluna saya dapat mana celah muna di kita pinapanya teput sari lubalang tapi masih ada di Tuhan tidak mengulau tak Tuhan tak menetong mengarang mobil kita dohron nai mak son hatta ni pangapun batahin permahan na ape di garu-garu sudi hatta pasu-pasu manang pangulung muna gurun nabi matakas martongan di jauh Ayo besar Diko. Adung sipun suni nang bacalah masuk baik dalam saya 3000 asa tahu tiap kau lota ala dia rimar sugut mungkin yang serpak biar jam sia mudata maralamang alani tabatupa acara keluarga di Bagasampor Minom perjual manon sian anak siak kangen marulu manot tu si nomor 2 marulu tu si nomor 3 mulai macarata mari di taso sian buke di nomor 227 Yesus mulu nito diku oroha porusaki Yesus Gokihol nama diriku rodina salah kaki kita pinuji pinasa mahwal yang memperdingkan bahasa disalut dengan wasam doak asin roam
na totong madongani ulu nami ganuk marsada-sada ale Tuhan debata takas do didaho percuman nami ibaga sapor minon ima ale Tuhan dina naik pasahaton hata parsirangat kami asa totong Tuhan boy mardalan acara nami ibaga sapor minon ajari kami Tuhan di dalam makatahon hata parsirangan itu amalamion anggiat Tuhan Tuhan karena engkro lamboy Tuhan tutup kami di bagasan hai pason dohotlas niroha Tuhan dia kena menguduti akari hari minggu nami lumubi mamuji pasangat pokok ali Tuhan di bata totong pasat kami salut keluarga pinopar namion boy tumbi utar tarapul rohana sida asa totong Tuhan di bagasan las niroha nasida dia karena menguduti hari-hari minggu nasida saluhut Tuhan dia ke keluarga nami dope Tuhan na sobo dope rap kami di son modotung Tuhan di perdalan nasida totong ma kona mangiring-iring perdalan nasida asa boy Tuhan di hari masuk boy Tuhan khas pazuppa mamereng pakai ni amanamion di bagasan hai pason atau ngasih maroham Tuhan ubuka kami maulon namion homa Tuhan na jong di tengah-tengah nami ale Tuhan debata di pardalanan ngolu nami na jujut doham Tuhan manipil sedala lo mondoham asiroham Tuhan uras jala parbadiai kami sianak kadusa pangaleson nami asa terutama jala badia mahami gabe hasatan di pasu-pasu atong jala Tuhan tang yang namion mangasahon kuarana anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau lihat madibo amin partikenon pasat kami itu yang akon na siakang Bapak awang panabon sirohmat puluho alay andiya na di kuriamu Bapak andi kunariwon roh idokku ubi murah kapon terlumuhi song diuma lem tu sehat na asa boy pembunuhan kegeleng non songonon ma urok suhu apa selamat jalan mariho selamat tinggal marihari bima amang aku behami di son sudah penupang nyo nakka pumaham sudah kita cod nomor tu iman tutu mengiala Tuhani perjulu amak dah bangun pasti anu untuk kesalahan amang minta ma unung buat maaf memahami di segala kekurangan nami amang imada amang siang giat batutu di bulan ni amangon siang giat mah aku tak rokan nyon apalagi nyon edaku nyon siang kion dohok nyon anggikon sehatok matutu aku tak rokap ima tutu napos dorohan ami amang na kuat doho inangon mamudah-mudahi hami akan anak konna agiat matutu tujuluanon boy habi marsada ima amang napos dorohan ami na di jalo damangon tu tangan semuni Tuhani anggiat matutu say makurasi masalam amang unang rotu persaito na amang tu pernipi umababua amang selamat jalan madi amang selamat tinggal madi tim calon dari masuk RT di Patah selesai untuk ramah itu kita bunyi tak sadarion mengerubi diulang di bawah kon kalau bawah kon nang makatai dinya libet nomor ting dan bibir nubek
alai kodoh kuro di halaman Bapak saya pun sangat memahami. Saya pun dengan memahami sudah kehidupanmu kami alai sangat korasi masalah Bapak di rumah kubek. Saya pun siap rumah ada yang berek kami, ada yang berek kami di rumah takas dulu rumah tulu halak naik kan bisa ada orang dulu berobek si berek dulu berobek rumah khas hutan saya tumba di budian niarel ya kami bangkong saya tulis mesti yang kasekap tak di bawah beda bang yang bulan ibah kok saya tahu masuk di Islam bang kubo tuh udah lumayan bang kalian gue udah kita kayak naro saya itu mana arah motif saya sangat masuk di Islam tuh bang nanti hari nanti dia otongan gimon nanti dia kayak botol semua lima ya deh tu berusak kama pasal berusak kama Bapak putus tirang aku Bapak bukan Bapak kamu sangat orang tu ada orang sering bapak kena berlengkap. Adi kita nak ngomong buruk ko nang ginangamuli na. Adi naman aman ni rohako apa? Gina jara tikina. Bapak. Ali pos kalau aku apa? Ala batu ada kapan? Senare kan ada pintu animo. Pusip po to hani na apa? Asang geti po ada pak roka baba. Asa po isang apong mo ni bereng coma. Bola tidur aku baba. Dantar dokongan nga baba. Ane bos orang aku baba. Ibu dini hari. Saya lapor pasal itu kan baba. Umalam tuh sehat nak pas aku papa orang marah bapakku selamat jalan marah bapakku sana marah apa ya nomor 2 bapak udah ke rumah sakit bapak lah rumah TK tuh gue aku mau mahal sekolah bapak bapak rekar kulo ibu dan bapak sewa ada terus oleh nana juga rasa bapak emang 20 bulan habis papa mengurus-urus sama bapak sehat doa bapakku bapak buang masahitnya may dapat asa kecil umur nama kon ina pangadulan nama pak ang giasar matua makko ada bapak itu aku sipri itu merang pengaruh pucuk tiran itu alina satu nak ni gugong may beko bepugat na papon iperjo ko kuro na satu nak ni gugong itu alis sudong kay medero ito ko na madungan niya makpada ito amang song dia maon dito ko gugudo dito ko lubi-lubi siya na sa kama di pa pinamay ko dito ko na urjo
Tuhan. Ala dila dulu itu kesempatan. Boy merpu di Gorong dengan kaisong lancar berwisata mengenal. Jadi uangan dapat jalan mah aku rasa mah tuh Tuhan dia ka paramu na tininggal kamu. Jadi saya enggak bantu sehat namanya ninang namion. Darong boy konsultan nami sama mahatan boy uliap kami channel kita muna. Lihat mas, seduma. Selamat dalam marilah Bapak. Mulai sehat untuk tinggal Bapak. Malah untuk bereng Bapak. Masih bercinta karo Bapak. Aku bunuh kuro helamin apa pun. Kalau saya Bapak ki kemudah doa enggak hari. Ale nang buhay ko. May Bapak. Maraming kurasi mo na Bapak. Siya man ang umuwi. Dari hampir ka na kumo. Hindi tama kumpa Bapak. Sada tayo mahal sa daroha Bapak. Nang dito po dito. Naberuntung na po ito. Mururusok na dito ay kumbahamahami ito. Ay kusono po ay mula suri. Tiki mo na sa iba pa. Naarong may badala mo ito. Ay ko na sa tala nilugo mo. Hindi lagay na humabatul may nanalang yung sakuro. Sa ito, arong nahasil na. Tulari ko kanito. Tinungan ni ko mabay makatay. Yung marin duruhan ni murukan. Hindi, dito ko. Ikukwado ho. Ikunarang duruhan ni umay. Semakin kwado ito. Madungan ni umay. O na may ito na niharap na tulungan lumay. O na may tulungan na yung marasugod ko na to ito. Siya isa. Siya ma. Amin na Bapak. Kita semua keluarga yang ditinggalkan sehat kita semua. Terlebih untuk Inang. Mau lihat emang senang. Oh
Purnama Maduk hata persirangan Hamis Tuhong Anakta Sigur gua naso marhaso hotani Tubiru Dapotar rokabi Siap semari burunta Siap kangen Totoma mariti hiti tangiya Ya karaja Dawat akadong atubuta Dawat ako hula-hula Totong ibana Atau marhamulia Anggi Izulu-izulu nama hongi Ibuli-buli nama hangi Dalam madanggiku Selamat tinggal madihami Sudi kita nasa keluarga natinay kumu Budiman Abang Yan, aduh dia yang mengatungi abang Nang dibigi abang berahon Nape hulu hadapku abang Puluk ni rohami abang meninggal kami Apalagi akang boru Apalagi sidri Sudi ka anak dardo buta abang Nang ko hata sekala abang Dah ada mungkin abang Tu anak dardo buta Kalau udah berubah, mengurus-urus abang. Lain yang kau hadap sekali abang. Tiga doa abang terus laut. Imana dari dulu habis di abang, orang nalani paling kalau kamu di habis. Sampai diwan angkik ya anak kudo abang. Amun dua do akan boru iberjok. Berganti-ganti mahmudnya dua abang berjuru akan boru sebulan masai mah akan boru lepulu orang ni abang terlalu pada waktu Tuhan saya di taman ni saya pun ni tuat tamah akan may dapat komen na tutatay babayi do umay makurasi masalah mo kang selamat tinggal madihami yang satu Budiman. Selamat tiar mau di bawah kijang dawang isya mulia materi bata. Selamat jalan di bawah. Selamat jalan di bawah. Mula temay tuwa namang buyaw ida. Ngula ni parsahitok ko namang dang nabuyaw niya. Alay mama benok ko ama dang berngok ko anak kita he. Subuh bajuki pangwaraki. Dai maraku tato masahin dua mangro. Dai mama ngaro biau dang buita masih bakuling ada mang. Selamat jalan mayo damang anakku. Selamat tinggal madihami. Anggia madilet Tuhan rokap di naduor marhasahotan song-songonima di burunami anggia ma dilihat Tuhan marhamulia mahoto ima Panginoon namin ke Tuhan jadi di bang selamat jalan ma di bang selamat tinggal ma di hari di jolo nama ho di budi nama hari ba budi di perlunya mama dengan mau lah sana maksud dia mau dia orang nama ngomong nama dia ya di sini susah apa masih di sini mana dia Tuhan itu nama berapa nih dengan rupiah mah kesalahku sudah kesalahannya ke anakku dia mah habis sama rohani dah bang
Sama ni dia mang hataku dan tulagan jang sirono dengan. Selamat jalan Madinah, selamat tinggal Madinah, sama dia. Barang ada itu ada. Barang ada itu. Ngabe na bro. Barang ada itu ku. Tinggal masa. Siap mah dia kada tinggal sama dia itu. Melihat madi tak melihat menang di tuat. Maruduk mau saya. Itu. Ay tunggu ran dosaku tu itu. Kurang dosaku. Suarong nanggo tinggal hana ho. Suarong manangahir kok tu hami tora. Alai tora. Makoras masalah mito. Manupa ma sahalam tu hami akan tinggal muda itu tora. Buam masulik saya deh. Tu haru burani. Tu hipas nama ida tujuan nion. Dari tora. Saya dapat terrokat nyo para makon. Do akan gikot tujuan nion itu. Selamat jalan may ho ito. Selamat tinggal may hami na ito ku. Pasalamat Tuhan itu kau telah bumi. Sejak ya Tuhan dapat tenang di sini di bumi. Sama itu Tuhan lahir untuk apa malu baju kamu di surga. Selamat jalan itu, selamat tinggal Maria kami. Maroham itu istilah itu rumah sakit terus doho itu pantau itu ku naburju itu rono tu son itu mangayo ini roko sendiri manur baju lebih kebagat main waktu bapakin naburuin potong itu bereng-bereng nasi sendiri aku itu nah itu dah selamat jalan itu saya mergo daun itu dah mangurus-urus sudah ke para makon doh akan gikon itu dah dapat tempat Tuhani lama tu Jerusalem naik baru itu dah selamat jalan itu dah selamat tinggal mari hami itu dah makurasi masa halam dinalaw mula kami manang hari Selasa. Saya itu hatta nama dulu ya kedalan nami dah itu dah. Nabi bersama tuan guru. Ulah teh Tuhan. Senggit matuju tuhi pas nai nang teh. Asyar wani Tuhan terbubui. Ibu budi wani ya kesan misalin nang teh nah. Lemu kuat nah. Terbubui mah di singri. Kuntai bah do ulah teh. Ulang dah. Ulang ke pasai ulang dah. Yakin doa itulah manusia yang berpolitik kan pulang jalan beriman kuat pulang teh kita terbukti mah di pulang eksa orang pulang lebih ama tong lebih pakai dengan bau so masak dengan bau deh pulang dah so dengan enak pulang deh enak pulang terlebih mama di bah Dinas Mahasiswa tu cuma betul-betul kalau komersil katanya yang kerja ada panggil dia juga sedikit ada yang jaga saya betul-betul makanan dinguruk dan berkat di hamad jadi selamat jalan mari oleh selamat tinggal mari hami horas mahami akan pinopar ni terlalu pinopar makapun waktu nego jadi mana boleh pasal di tikun atau persirangan selamat jalan mari oleh selamat tinggal mari hami lihat Selamat jalan mari hati udahku. Selamat tinggal mari hari sudah. Kami berpanggil doa Tuhan. Lain kami seluruhnya. Lain Oma pertunjukanlah persiajar di kamu. Dinalah umat roh di bagi hutum. Aku doon itu lama. Ima sernagal ke panggilan namin gilit muna Tuhan muna asabuy hamusawat kaleku magigutok si sadaroha yakahang gimuna ima local ke panggilan namin
jadi tulang-tulang nami bergugur orang tulang di dalam bagi mudimu akalen nami perioko tuti ro
Nabanggat utong kakakku tulang. Maka na video ni tulang. Selamat jalan mari tulang. Selamat tinggal mari kami saluhuna. Mau lihat mak, song lima katulang. Orngat mga mongso ng mga mugkuda. Sang suni di inugku. Lam tu sehat na mo inungda. Asa adong. Andongan niya kang kiko masih sukunan do ibotoki. Mata. Semua dia orang yang biar aku. Nori. Aku bisa ni. Jadi asyik amal ini tinggal laku. Aku mau laku. Makorasi masalah tulang Tuhan tulang. Selamat jalan malihor tulang. Jalan malihor juga. Saya makorasi masalahmu juga. Orang mulorong salahku juga. Minta maaf juga. Ay saya sering di tamargay juga. Ay nang pekerja itu juga. Sewi kan betul juga. Apa yang lokoro. No burju di sobo juga. Selamat jalan madi udah bapak tua. Selamat tinggal madi hari udah bapak aku. Makorasi masalam, songsoni madudu, yakang nami, opusik saburu. Salam tusiak namo kang, asaburu bidudu kang bayu anak todo burton okabu putus sulik. Asabui saurmatuang se hohaduan, panjang umur, songsoni madudu, diburu nami sianti, tara borok mau buru. Songsoni manang di si Idri si Fer kala mangiup mana roka pamuna asal tutong gancang umur ni akangon songoni mahata siak kami sakita nomor tubuh butima mulyade siang dia maka anak komon na tininggal romon dako pasu-pasu Tuhan akana kaditangyang na tangyangnya kang se akatangyang ni anak ko taon ditangyo Tuhan niya te asalam dinggan na sida selamat jalan ma dioda kangda selamat jalan makorasi ma sudi keluarga dung berangkat to masud so ni mahatasena sabi na sabar mo kang matangyo ko da sa sehat to tangyo ko nakatakombo bikin mula kami tutuna mati aku na taon ni roh kang guru mula ko ina nang kisah mula ko bang mereng makan minna mula ko habis itu di jodoh itu hani maho sama ni masih dono. Selamat jalan mau dioda makurasi masalam pahami kasa akapinaparmu talmuri tokai watokon do anggikon. Jadi Abang Muda, selamat jalan mariho, selamat tinggal mari kami, pasahat berita kami, tu paribamu imana amang doa dengan, mulai mari Tuhan, mulai mana kita salutlah, betul. Sa isang luhod tu silang ni Jesus ingan aku. Masugod sa tao
sau I edeonoku. Saya benar-benar Allahmu, saya roh maharajamu, saya sahab malu menimam di dalam konsol menimam. Leo mahal kesini bermanggus siapa hari, saya sabar sanadi semua pada sanadi. Di dosa ini orang dosa kami, unakan itu hidup tahun cuma. Baru bahan siapa lagu, ayah nak pengarajau, roh tangguh, roh dia sangat musagiling-giling. Amin. Asi di rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Orang di rohani debata amata. Dohot parsauran itu diperbadia ma natotong madongan hita olat nyon kotro di saliling-lilingna. Amin. Oras medita. Dimana rumah Allah pasal tutup idena kamu hula-hula nami berubah pertikian oleh pasal kami kamu nak hula-hula nami si betul ni dalam melihat Berdita semua orang semua yang saya tanya baru berkata semua itu saya suruh di tanya. Berdita semua orang semua Rusi hubungan mandiriku Tuhan hubungan
Kok kasangapot do puji-puji di soporo nami to Tuhan. Bisa luhut na ding kapasam na pakutari partu ngulu nami gano. Marsal-sal na itong anisi bagat ituon. Leong ma di tengah-tengah di keluarga nami on di perbuat ni ang boro nami. Memperjodoh joho tulad bungu. Asalena mu di nasida. Hai rason ni pamatang dok pami kriyon terlungu di hai rason ni partot diyo. Ura jumi hami di panggung itu ningulu nami di pasirang ni daging nami daging nolu busuki urasi hami sekerson nami asal pami parjapar di harazamu ut majalok karagam ni pas-pasu ina burang do pekka sulun nami Tuhan ternumu bisilon niat kapuparan yang purnanon keluarga bejarnao totong do tu pasaton nami ina nawang ulahun ada tina sida di pertuat yang purnami totong malianmu homa namponai homa namanomanongai jala homa namas kopot juga sadami do las roha jalo ma jala oloi tang yang nan amin. Jadi setiap gurang ma di bungata bungan na sering atua dia muna atang boro nami terlumowi sude keluarga na tinadikon ni amang boro na perjulo sirang siap kita tungadong na lebih kurang get ka pangadapion nami mardopok kamuna amuna kay anak bebere nami perjulo kami mangido maaf di pertuan yang boron masih abuk doroha patono kau ma dirimu tutuhan las pasad deh kau ma dirimu tutuhan ala ana dangar na setor patu pada bata ido apa ini do nai asa tari do pason Tuhan. Jadi bagasan ni mah tunggudan do pihak kasih pikirat gudang do besi remote tas tuani imam hite dinongak kamagudang akan naik beberenam sehatok mahamuna dapat anak karokap dia kena semerokap say dua anak dinas dua anak tu bobor nas tu bobor asal takas harus subut mau tung matua na bornamion di bawah na sor matua kita untuk semua ni be jempok kata soso tu kata panu kulit tu hamuna saya tu kata mah anak poni berapa kebamu wakat tu jadi semua lima itu otik naik masakat di Tuhan nah si Zalota lumobi hamu di bahasa Kion soalnya ni taranamu nak kini kalau mau si beto mereka ada yang sakat tay sakat di Tuhan tu jadi naik itu nunga mebelu beho aku hak layo kobardia kaya na finukan na putas julu tu pasatong nami ma tujuh muewate jadi song lima tu song lope itu ada mutar pa kami tujuhmu pabua naung mati tu uluho song katan dua agia matu dikenal horo di pudianna mama semua sudah roba gabe dapo akan nauli dapo las roha di pudian nilayon nalaho si jalomuna si atuhatai jadi bertusong di beto do bere nami hatana jempek siak kami tulangmu di napa satu tujung ni boto nami ok kami anong kohan nami do te akata nauli lumubi pasu-pasu di tonga di mangajana Tuhanmu kiru sama ni hata di tujung na boto pasat kami di pudian nilayon dapat makan nauli dapat nadinggan gajang barita gabi gajang manang barita horas di hamuna na siya suhudon lumobi ma di pinopar nilai nami on semua ni mahata siya kami mola dema mola te gerata yuga ulah nami Sonang perdalan raporku takas penuhmu diri-diri kodo lakak
asin rohani Tuhan Yesus Kristus, kolong rohani di mata mata, doa persauran itu di berbahagia mana tutup paduan kita orang dalam bodi sendiri. Amin. Beserta Tuhan. Oleh terima dihamu udah mengulung bacor rajai atau rok semarudut atau dota putima panggilan nabi kami pun langsung mulai pulang asa siap kamu dong kami yang korban lalu korban tuh lima dan bangun telah lama asa juga guys mau pulang langsung lima di hadul nabi bandar asa juga guys kita bandar hadul nabi. Jadi semua lima raja nabi raja dula ada roh semaru bergerak kaululta. Jadi, dapat jodoh pasar taima dibuka panggilan Yuria kami marbut. Rumah mahkamah. Alani tapu jituata marede itasian buku de nomor 700 sia ayat sada. Ikotu ibanai par gurunan. Ikotu buka senai rohami pawon. Hatani di bata mabuhay ulota
di baga sama duguton ima na tersurat di Titus di judulu ayat walu takasma tak perlu haposan do hatai jala naing magomosa tidak munai di pangidoro aku asana sida naung gabe porsia di debata maka padutun aka ulau dari geni ima nauli jalahasia dicoba amin ima sana tapasadar wata martangnya kita adi jahuba di bata amanami perdingkan basa na sumurung mulai ate totong di basa rohanami na pungotu adupamu labadi adi amang na basa disiala dinggan di basam di sari hokodo ngodunami siatiki nong salpu buhi tol hasami di bagasan hai pasom saat rodi sadarion ale Tuhan atong ale Tuhan tunggulan unariko tiba ngulun nasi dari Tuhan homa totong malihon gogo tu nasi dari Tuhan dean sadan roha dia akan amar-amarang dari Tuhan atong di bagasan sadan roha nasida nama jalo tangiang atong akan ariko tiba ngulun nasi dari Tuhan sari homa ale Tuhan atong hupuji hupasang apa emang warmu ulan mangasahon karena nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuh amin asin rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong rohani di bata ama dorot parsauran itu di barbadia mana mamasu-masu kita ulat nyon rodi saliling-lilingna amin kupasata itu protokol mulai tema tiama nami duk nanam perhelado ni kuri kami marpun mengulum maju hamak kamanginang masetalitun acara dapat 2 hol mardo hatawasi sian pai 2 lisuhut jadi setabi gudang luluan na pinarsang apa luluan na sari batuan dia mata raja yang atas oribada di horjani marbo nang biusu nomapu nang seluhut nama di horong diulolan amin sang kijang 1 toro nang songonima diangka nama horong di roha di hami sahasuhutot mardo tumutusi maka raja namin hami siang bona hasuhutot madok mola di gudang di hamona dung sepul tataruan amata nasari batuon tuinganan persatokingan ini jolo marsipanganan dohita mangani dahalas minum lagi situ tio soalnya mapangitan nami sabuna suruh moda di gudang ma di pasatruan nami tuhamu seruna amata raja inat tosor ibadah orza ni marbun bius yonomotu naksongan ni mabur ni orza terlumuri ma dihorong ni hula-hula nami seruna utima pasal kami pardongan mauliade jadi las kisah mahita jong-jong paiduan disuhut pasahaton sibono tatu kasuhuton ang gidulita dia kaulaun sisuri-suri tai ngima didos di rohata tapi nukan yang kau pungtan na berjoloi ang gidoli disordu hamiro mangadopok kamu ima ami paiduan mona aduli mona di namang itu tanya kita tutuar marhite amata raja orjani marbun pius sinomopu nang salu nama dihorong ni ula-ula aka opungo sorry aka opungo uti-uti na ima marhite parboipir manang boy na pardudu molo tok songoni pe nagui terbuan atau mona ima rin na makanas sa ulot na sa deryon lasongoni ma dinang na makabaluho sa tugadzang namor mona sa itkikik sarpatuho tokar na bariyun takas do mo to kami di na sa launi yari-yari ng salpu di baga sa parsa ito do asa makira katok sa na daw ngajo sa na jorok ipur-ipur mo udah makat tong kanan ng tumalo na tugisip na kapasiko udah mo tatot kami tau di toka diki-diki na bariyun jadi lasongoni ma asa bintang main na narobris aku nabun na sumorok ni duluk ni purbadua di burian ni awat na taolongyo tubuan anak mau diri bodo toro takas matong doa muna saat to na sarubat saat masuna saat tidak butuh balena leleng mahita mangolu saurunga jala tu gabina binasa ma tu
protokol. Acara nomor 3, acara nomor 3 maca judul kolu sian anak kona. Serta digoreng di luar pulun dalam sari kedua. Amang raja inang story pada jauh kai maju tarik ngomong di natulan yon. Ia oknami namar kuar okpamottam beternahor mangal buru ni rajai buru ganal siap tibang rumah anak sada buru sada baru buru ni rajai buru ganal mangal buru manusia oknami buru ni rajai buru papahan dua anak. Ia anak syakangan namar kuar si Petrus marang kolong beternahor mangal buru ni rajai buru manurung siang siongkang dua anak sada buru. Ia anak syakangan nama kuar si Kristian beternahor manang otu tohong beternahor anak si nomor 2 mangal buru nirajai buru nababan sian kota cane. Ia buru syakangan marhamuliat tu anak yang morunani si manulang sian sosok pasir. Ia opu nama kuar si Kristian beternahor manang otu tohong mangalak buru nirajai buru purba siap polum 4 anak 5 buru. Ia anak siap kangen mangalak buru nirajai buru hide siap sidik kalam. Anak si nomor 2 mangalak buru nirajai buru purba siap si pege-pege. Anak si nomor 3 mangalak buru nirajai buru ganelu siap tibang. Anak si nomor 4 mangalak buru nirajai buru sinaga sias simang latte. Ia buru syakangan marhamulian ma tu anak yang mengkornani marga nenggolan siat tanu jawa. Buru si nomor 2 marhamulian ma tu anak yang mengkornani lubanggaw sian sosok tangga. Buru si nomor 3 marhamulian tu anak yang mengkornani silaban sian kisaran. Buru si nomor 4 marhamulian tu anak yang mengkornani lubanggaw siya sosok tangga. Buru si nomor 5 marhamuliat tu anak yang mengkornani nababan siang si borong-borong. Ia anak nomor 2 5 nata baru-baru di Tikion kasih bola beternahor opaliak saudi beternahor. Dua dinasida tolu anak tolu boru. Ia anak syakangan manang ausad diri mangalak buru nirajai buru siburian siap peranginan. Di bahasa-bahasa Tuhan dolihani 2 anak sadabun. Anak si nomor 2 dangung dope marhasohotan. Anak si nomor 3 dang marhasohotan dope. Ia buru siapkan tong dope dang marhamulian. Buru si nomor 2 marhamulian ma tu anak yang menggormani tapul siap pahai dulu. Di bahasa-bahasa Tuhan taruh di rasila 2 buru. Ia baru nomor 3 marhamuliat tu anak yang mengornani siap turu siang tekan baru di bahasa-bahasa Tuhan koordinasinya sada anak las semonima amang raja inang surikada obar 7 moli lamang manang natutan namyon nama kirim dobe hani di pasu-pasu di Tuhan di siala ima mengiduhani asal berhamu hani di tanyang muna asa anggiat di bulan dinatutunan yon marhida tanyang muna di pasal Tuhan bagi iwan nami asa anggiat merokak nakota rokap dua anak naso 2 anak 2 buru naso 2 buru. Ia natutunan yon marpinok para ditabba parumain buru ditabba hela tabba bahopu pumuma sudah pinok parina natutunan yon 10 halak
songonima amang raja inang suribaran nabui karpator kami songot jujur ngolung dina tutananyon jala muluarong naburang diak ka pangalahon dina tutananyon bidik kidi ngoluna sian pinopar nina tuatuan nagino mga pani saluhutna namak kaholongi hani ngolo tungarong sir manang utang nina tutananyon radiro hari na jamuro mapayar o pwede di Juli beternahu dulu tanggal 10 Juli 1950 marunjungolu di hari Rabu tanggal 4 Juli jadi marungun mana tutananyon 75 tahun mau lihat dari Tuhan mau lari mau kita salutna lima pasal kamu jawaban pesu tu asutan acara merobat padu hata pasu-pasu hula-hula panabut purba sia sepege-pege rakdo tulang merau nami lubang gaul siap pulung do bajarnaul siap tur dulu laos pasat ulus sabut Roma mo katulang mengeradihan mana mun warung. Jadi soalnya mah Tuhan mudah mudahan hasil tunai perburuan nami besok kami doang gerak ke hutang kana tulangmu. Oh tulang. Kubuat kami do emen baludu iba dipar sari matuan yang makburu namion. Tuk sohoni pe tuk sosodia i emen baludu no kami. Asa sohon tuk kondisi dua-dua mai asa gabi bata pasuk dia mo. Ya tuk mangan gabi boni pe anong muna gabi na diuga muna. Ya tung nama pangalan muna kay tumok mo na mau pangaton. Kubasa kami mencoba ada kabak baru. Gabi tulah. Asa firma bakti goyang masyarakat. Ini bagian timuna kamuruan nami. Lucu-lucu tadi abu kamuruan. Kamuruan itu. Duduk pada malam dokon asa tilipas mamahamu na nagdalo tilipas mahamya katulang mo na baron kami ang puro jadi harus semangat Om urus martudi urus persirangan tua mengguru na burjor asa takas jalong hamuak kapasok-pasok tangyang nami tangimat tong hamat tadibata dioloy masaluk na pangidon nami asa dipasah tu hamuna akka nasinakka ni rohamuna di pasu-pasu itu hatta anon akka makburu di waktu lalau pasat lus panggabi kami putab dari kami pianon hatta di tangyang nami pangidon nami tujuan kupasat tay majulos sabton itulah. Jadi amang guru na burju di sondo kami gatin itulangmo masaya doh dia ke ulang nami doa kana masa di huda-hudan untuk masaya gadu tioro nasaya demon Tiurnama dalannya kapinaparmo marhideyu ti ulus sapot na pasatami di son asa panabuti na ulyo manabuti na dik kadak kapinaparmo kupasatayong bolos sapoton songot ulus marpudi to ulus marsirangan to amang puruda songoni baron may pasatamo mana tuh masuk-masuk dari patamot yang keperbulung murah ini masih tinggal di hutan doa akan dari pengharap Tuhan soalnya masih orang nami tarik tulus sabut akan baru sudah putih kami mulai hati itu balas suat omatik kira kasabang kami ulus solong ulus panggari itu kamu bahamu mahula lama katur kau di marang nasumut dia bisa hasatan di saplopati panyari Sablo pak ma panginoon namin narohami tutungan ni bagas mula raja namin. Orang saya ada kabar galan ima ulus sabot. Jadi sa tutungan namin raja namin. Asal kita masih kirada
orang nga pinagparni na tuto namin sa debi mahalaki orang baru tu bau pangkuaran atau pemak sa pahupusan anak atau pemak ko pangkuaran memancalo orang tu pahupuk sa guru atau pemak tu nama hamaranggi ima na tuto namin orang atau pemak tu ibotona atau pemak orang tu baba nama hamaranggi atau pamatong tunap boruna atau pamatong tuop nama hamaranggi tong mahatopa apas raja nami saputul Nung apa? ayat tolong kami tulang Kalau jadi soros satu anak bulu masih patur turek kita bulu na biasa hula hukam Roma nabat jadi ulus los tujuan namin soal itu ibat tong asal masih apa tak mana dari kamu abang namin na tulo jadi asa harus mau tinggal di hutan harus dari pengarap tuan anon duku pasatami udah son di situ upasik papami anon akata nauli upaman isi dua-dua tuh aku na bona dengan sultan nabi soni karono ada itulah kamu abang permusik ngari nuka di sot kami hula-hula di pamuron namion lapas sultan ulus panggabi mami tu pinopernya mamuru namion no tunasida nasa raya sultan baik mah musik na partusi boleh pusat guru buat kamu pusat guru atau apa mana atau apa bagi mau saya nama Hamaranggi saya ada mau nama Hamaranggi bagi mau saya Ibotona mas Ibotona oh kucoba persidangan dan nababat dosing kuran Ibotona baru bagi mau saya Boruna aman dibangulai dengan Ramses Boruna aman dibangulai dengan Ramses atau bangun ya Boruna aman dibangulai dengan Ramses baru 20 nama Hamaranggi mah amak kusidau atau non apa nama Hamaranggi masa nari jadi lanjut musik lanjut panjang gaya tuk mata. Nasada suhutum tu pas mahamnya kaula-ula orang mula. Jadi kusur sauri kami na sohon hatanina tua-tua. Asagok pas wasu itu angwak kapinok parni amang burukon. Di hamuna ka nasada suhutum. Situ wana risma mo buru torok. Dengan mona kaya tok sauri matua. Lemma duduk di pudian yang amang buru na burukon.
Leleng mamo hamangulu, sah mamo tebang gabian, cara sah mamo kenawas. Matu sohani mah atas yang kami abang dulu. Gawe tulang. Bagaimana untuk kajar naor? Ramamu. Nah seperti kinon, alam dulu kami songon ulus kurang nat tulu. Songon dia mah perdak nyon. Kakak ngolong, awak pagwari. Kami ulus gajeng rambu lubuk merah satu kabena jalan satu orang semua temami bison akam buru boleh tuh bang rodo kami akam baribamu marhitihun inongta dohot nuruta gelata dohot akam maita di pasada rohanami naik pasaton nami semua pasti pisang si tongki-tongki itokku doh dia bang numain di zona tinggal siap kanan untuk besok numain di haroronami yang kebaribamu ala susah dari nunggu kita hidup na tua-tua doh orang bawa bulu sekali oh wow kita nama saya kita nakarong teruang matongani ulah tong masuk pengenau nama Nabilong perinong tak madongan ulang tahun manang dunia ulang tahun nah sotora pau do natul borginong matong kada tuk songot dia beno bolon na lumobi masyan hami no ang paparan di simatuan buru siya buru purba upa sada hami ma si patu paun nami tuwak kang huruf siya git ma lam ditapay amat karibata pasok-pasok to kayo ng konton asa napotan na buron napotan pasarian ng di pangaratuan sori ng dibuta jadi nungain pe bigita tapasahat na si pasahatot ta adi sope sule ibotot ta sa si manulang dotak kaburut ta dotak kamait ta masahat mamang mana kepang ini kukadi Numasahat di pandar hamuna dahangon akakon martungan di alaman asibar wani amat taribata liling mahong manghulu jala sahat mahoras utu panggabian. Sorry mas siya kami numain sumapuro di ulang-ulang ta purba buti